Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tokoh agama, alim ulama, ustadz ustazah, imam masjid, imam desa, imam dusun, ya, para pegawai syara, pengurus masjid yang sempat hadir, yang saya hormati, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu BKMT, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Baitul Ma'mur Al-Lakwang yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, ang kangata hadere rilalane masjid se titandra makkada idi angke hadere kwe taniya kita biasa. Nekia sa ki tau angke napili po Allah Ta'ala. Magi Bapak Ibu sekalian, persoalan ta jokeri masjid persoalan anu di na itay mata. Nuli kapang nerekujok ki ridarata wati jaji tiwi ki otil lesu. Wasili na dara tiwi ki lamil lesu dan lain sebagainya. Ang kanita mata. Jokka ki ritasi wati jaji tiwi ki balil lesu. Wasili na jokka ki matasi. Jokka ki ripasae wati jaji tiwi ki balancal lesu dan lain sebagainya. Ang kanita mata. Niki hadirin sekalian, persoalan yang tojokeri masjid kira-kira Pak aga itiwi lo masjid aga tu ipoleang pak kita mata ulu de gaga nasaba magi tepak macule benengi melo pitaki po Allah Ta'ala pamalakna tong kejokeri masjid wai bakka masjid Pak aja na mega cek na bawa perumpamaan kecil. Maka dero joke pamulat ki masjid sah pamulange yelengi si dijuta umpamanya ya. Sah maduai 700 sebuh sah matalue 500 sebuh makor mataruro nulle ka apa bu nerkotomelo mas sampaja subu aro na mo 50 sebuh ya nulle ka apa tomelo mas sampaja subu napitat 10 duwan ni bakka ni masjid. Nasaba anu nita mata benengi melo pitaki po Allah Ta'ala padahal ero nang itu pero de pa nasyangka yang Cina po Allah Ta'ala mati mero na merek iro sir mandrina jisukuru maraja ki nerekong kamopi pananungang yaleta maringa mo pa yakka watakaleta untuk senantiasa celengi wih pola malapina po Allah Ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Taong te wadiro arwasi masjidina po Allah Ta'ala man amana billah to matappo milori po Allah Ta'ala. Jadi sesa ki tandra to matappo yang kes nantiasa celle-celle ri masjid. Jamaah pengajian yang kiri pakalap binanyar masiri po Allah Ta'ala. Kemudian ya milo ramping aki papu nasaba
iwat tuime termasuk ni ular raja. Ular raja natallay po Allah Ta'ala Ashharul Hurum. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan minha arba'atun hurum. Ang katupa ritalae bulan haram. Ritalai bulan haram tania makada harangnya ulang nih. Nekia sambungannya ya eroyae makanya Allah Ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum. Aja lalo pada mogok bawang yalemu rilalan nero ulang nero. Mana keempat bulan haram ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sibawa, Rajab. Magin ritalla ulah harang, narampen nangi po Allah Ta'ala makade, narekotame ulah harang, iya pay ulangi, aja lalo pada mugo bawang yalemu. Betuan nada, anini ki, malak na pato-pato ke po Allah Ta'ala, aja lalo mempugo eseng adorakan, narekotame ulah harang. Koto paro ang kalalo ki tambaywi pamegayu pagkasibyata lauri po Allah Ta'ala. Ampir italay Rajab syahrullah. Yaro ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Sya'ban makin nabita syahri ulatku. Ya sunnah ki pamegay salawat tak inerkotame raja. Salah satu zikir yang sunnah itu yang sangat dianjurkan adalah istighfar. Melodam pangilori po Allah Ta'ala. Tamay Sya'ban sunnah ki mas salawat. Nasaba makin nabita syahri ulatku. Engarangi nabita pamegay salawat. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Ernas nabita Ramalan ulan na ummaku. Betuan nada ya kontrol tak mengalay di ummat nabita. Megalak tak na paliculicu ngapalan na po Allah Ta'ala. Angkana dua telu pakutana. Amalang aga na pale makanja ia malakan dari kutami ulah raja. Seisa topan rita ta ramping sitonganna de gaga amalang khusus untuk ipigo nerkotam ular raja. Nekia ya kelormi untuk pakalapi ular raja nasabak pamegewi amalang-amala sunnata. Tamamanan ni puasa sunnah sampaya sunnah pas sidakai baca Quran dan lain sebagainya. Isunnakan ki pamega malata. Terutama ero sajis salat taro ang kamopa apalagi narekomega mo pa indra puasana. Ibu, oh ibu, dito gagin repuasata, mega, idi pa, alhamdulillah ko dito gaga. Terutama tu makundri tak dampang ka maparingaranga, nasabay sangi makundri biasa na pulih sangi haid, na pulih sangi dara carepa. Para luki mengerangi siage biasa puasata di tajami ren ramalang nasaba wajib tu suluri ya narekongta saji salata angken repuasana nanarati ramalapemang depa na suluri wi nakan nya sange fidyah ya jadi ya sange fidyah pabu narekongken repuasata de nay waja letu ramalang mangoloy tama si pemang ramalang na depa nay waja maka wajib membayar fidyah dan tetap wajib mengkodok mengganti puasa yang utang kita tadi itu. Siaga pak kemaja fidyata, maka itu sebesar 1 mud. Ya sange 1 mud 1 kali makan pokok. Jadi narko kira-kira di kisidrap, narko tojokan mandre, ya siaga kira-kira tawajan narko sisa ki mandre pak, 10-5 sebuh. Ya 20 sebuh lolo pakan riang. Ya, kira-kira seperti itu. Di puasa 10-5 sebuh sampai 20.000. Ya, nereko 10 puasata 150. Nereko 10-5 sebuh jalan angger. Dan tetap wajib mengganti puasa. Makanya eron regurut taro na patok-patok kaki nereko tame ula-ula harang termasuk irajae angkalalo ki mengerangi indra puasata. Nasaba masaro lebih narekong kaki sulurin repuasata rilalanna ula-ula harang termasuk raja iwe. Siapa yang meniatkan mengganti puasa nasele puasa nirana ula raja 2 apalan na lolongang. Yang pertama na lolongi apalan na
nasuluri puasana, yang kedua nalolongat toniwi nasaba mapuasai relana ulan napakalapi po Allah Ta'ala iyo larajaiwi. Jadi dua nalalongan. Apalagi nareko napasitujuangi asoseneng si baso kamisi. Jadi nareko tapatuju asoseneng si baso kamisi. Ya, ang kaki masuluri puasata telu ilalongan. Ilalongan ya palanna pasulu puasata, ilalongan ya palanna angkata pakalapi ulah harang relana ulah rajairo. Yang ketiga, ilalongan ya palanna mapuasa Senin Kamis. Nekia perlu ya, ipahang makada de na wedding ipasi campur niat tak. Tidak boleh mencampurkan niat. Cukup hanya meniatkan puasa qada. De na wedding ipasi campur niat tak makada mapuasa. Pasulu pasele puasa ka puang mapuasa ulang haratoka mapuasa Senin Kamis toka de na wedding. Cukup meniatkan puasa wajibnya saja maka mendapatkan ketiga yang tadi itu. Hadirin jamaah pengajian yang kiri pakalapin nari masir Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya melo rampengaki ayat yang saya bacakan tadi, maka dia Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancajiwi wa wajingni nania rupatawe, maka dia Allah Ta'ala illa sangadinna masompasimata meloria nasa Allah Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tuo kir lebo ni tanewe perlu taparesa leta. Ikafesa ya leta maka de siaga ni ro umuruku. Siaga ni ta kutur lebo ni tanewe aga kira-kira wakatai. Aga kira-kira usapa. Nasaba napakyasa nangipo Allah Ta'ala maka de taku upancaji ko lebo ni tanewe akataku sedim itu liya'budun masompasimata loria. Gitu guys, tadi tur lebo ni tane jama-jamang agi jama tiga ki monro musti akatata tur lebo ni tane ang kami masompasimata lori po Allah Ta'ala di gagalengnya. Tekto carana nawat dingi ero sinina jama-jama taro mencaji manangi pakkasiwiang mencaji manangi asom palori po Allah Ta'ala di gagaleng sangadinna tak gatungi puliako niata. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap ingin melakukan pekerjaan baik jama-jama linota, lebih-lebih pa jama-jama akhirata, angkalaloki pamulewi patup waleta lillahi ta'ala puang idi muakatai. Yesang ini ya nasaba yesang ini apa silengan itu si bawa parilo doang. Jadi niat itu beda dengan doa. Ero taro nerkotomelo doang. Biasalah dah tu capa nero agagero akatata melo doang lori po Allah Ta'ala biasalah dah untuk aleta mi sarekwamangi beruntungi sarekwamangi mendrek daleta dan lain sebagainya nerkotomelo doang aleta yakatai nekem terkotomania angkati maka dalillahi Ta'ala puang ini muakatai berarti angka mematoki jama si dia jama-jamang puang Allah Ta'ala si mata miyakatai rio si mata nami puang Allah Ta'ala si mata isapa. Contoh narek kotomelo lo galungi melo kisale bolewe tangan ketu dua taru parel doang termasuk bismillahi tawakkaltu Allah dan seterusnya bismillahi majreha wa mursaha dan seterusnya subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya parel doang mana mi. Magi salah satu intinya kita meminta doa sarekwa mangina pasalama ki po Allah Ta'ala melo ki saro melo ki beruntung gangkana to melo doang silengan ini rekotomania po Allah Ta'ala memato ya katai me kilo galunge mania me mani maka da puang me kalau galunge baja sengaja masang kika tawereng ngak dalle dan kuat ngupata maki masih puang puang me kalau pasai me kalau makbalu tawereng ngak dalle puang nang kuat dingupake mongkosoki wana pesantren ni puang nang kuat dingupake masumbangan ni raga mata puang betuan nada nerekomelo ki pamulese di jama-jamang ang kameman na mompor ya kita maka de puang baja sengaja tawereng ngak wasile ni jama-jamang ku puangnya untuk idim itu de gagaleng wakate puang ini asangnya yang niakannya jama-jamang tak untuk puang Allah Ta'ala
Narek kumapake bateta pamules ni jama-jama te insyaallah nalomolomoy ki po Allah taala napasaginanga ki po Allah taala natambenga ki daleta po Allah taala na sabab magi ipamulay jama-jama ta na sabab po Allah taala memato yakatay. Ya. Namo jama-jama lino ijama pa secara sepintas narek kung kamu ki manyaki nangye pada padero mancaji pagkasiwatori sina po Allah taala. Nekia namo jama-jamang akhirat tajama nareko tania po Allah taala yakatay dampak ki tania apalat talolongan bakawat di mancaji dosa. Contoh loki masiji mak berejama pakitan na mito yakatay dampak ki. Masumba kiri masiji papojin na mito yakatay dampak ki. Secara sepintas jama-jamang akhirat nikenya tak tania untuk po Allah taala alam sia-sia de jaga palanna bahkawat di mancaji dosa. Mak bicara kipa masalah riosimatana po Allah taala ang kasi di pandrita paralu yala gurung. Kisah atau pandrita ta ritallae Abdul Aziz Ad-Dabbak. Ya Abdul Aziz Pai dalam riwayat dikatakan beliau merupakan seorang sufi, ulama tasawuf. Ulama hikmah, esengi ulama hikmah pak, tania bawang tau amang, tania bawa to biasa lo mak guru, namo to pandrita lo to mak guru, karena ingin mendalami yang namanya ilmu hikmah, ilmu tasawuf. Bahkan ritalai ahli ibadah, luar biasa berarti nama kasih melori po Allah taala. Nekia, angkanang kasewat tu malikae, jokka cellengi kita lahul mahfuz, papi toto tai di rupa tawe, mati reser mandrina po Allah taala. Naga pak nita malikae ternyata ya Abdul Aziz yang berdasarkan riwayat ahli ibadah ternyata pak ripa betote tolisa ranaka padahal dia ahli ibadah. Mananangi malikae najoke Abdul Aziz, ya Abdul Aziz, saya membawa berita sedih. Narekwita je bateta makasiwiang luar biasa. Nekia silalono ucilengi totota purayogi ini makada seisa ki calon tulis ranaka. Niki hadirin sekalian, aga papebalin Abdul Aziz. Maleka tak dampangat toka suruga naranaka taninya urusaku. Urusan na po Allah taala itu. Urusaku nasangia masompasi mata mak lori po Allah taala. Itu nasa suruga naranaka tania jamaku nasangia masampajam mak maposara malam mak upas sumisak na warang paraku betuan nada ya tomiro pasura na puangnya ujama dia upikiri kita to kumatu maka malaikat tak kajen na malaikat epa mengkelingi pape balin niya Abdul Aziz luar biasa mematui walin na mematu po Allah taala Abdul Aziz luar biasa batin na betul-betul ikhlas dalam menyembah kepada Allah. Narang lesu si malaikat epa na celengi sikit talaful mahfuz elo ulena po Allah taala Abdul Aziz ipalette itotona mancaji ni tulis suruga. Maka malaikat berbahagia, alhamdulillah tulis suruga ni kasi. Na joke si Abdul Aziz, Abdul Aziz, hari ini saya membawa berita bahagia. Sukuru ki makokwe, ariyo ni makokwe, na sabaero totota, na palette po Allah taala mancaji tulis suruga. Neki hadirin sekalian, aga si papebalin Abdul Aziz, malaikat, si sapiu padaki, tak dampang ka, suruga naranaka, tania urusaku, urusan na po Allah taala itu. Syukur na nasang, mereka na papetoto na tulis aranaka, ni kiyo padaki, ero suruga naranaka, atan itu, anri pancajim itu, tania urusakku, urusan na po Allah taala itu, urusakku nasangia, masompasi mata mak lorialina. Asaba makokwe pae, makokwe bue, megala to gila urusan. Namo tanya urusan na urusuto, namo tanya zaman na jamato. Angka di matu bali bola na kasi, asaba baru-baru jok kama berejama ki masiji wah, tapaleli si macarita, asang korona sengan. Lo ni mak berejama, kapuji-puji siro, magina di murus di.
Angkor nasa yan baru-baru tu majilba agak ngarek kenai magani ko urus tanya urusan itu urusannya apa Allah Taala megala da toha tu tahu urusan na toha to lengit miro na urusu betul bu dito gaga kue dito gaga maka di guruta aku itanay itu di metodo gaga lo mangaku insyaallah ko miro kampung mabilewi inanange maka dia malaikat tanya urusaku itu urusan po Allah Ta'ala urusaku na sangiya masompasimata maklori po Allah Ta'ala maka malaikat semakin takjub takajan na malaikat maka dewe luar biasa mematuye wali mematuye tawi wajar ipancaji waliyun min awliya illa sesay wali marajana po Allah Ta'ala niki hadirin sekalian sebelum lesu malaikat makutana Abdul Aziz malaikat narek ko na karenang kaku pali mapasimata betul-betul ikhlas dalam menyembah kepada Allah mereka makutana agato si pali kasi salakku nasampaka yoki tolisaranaka na hindi matoto misengi idi mita resoku maga bateku makasiwiyang maga bateku masampajang betul-betul buat tundur-tundur kasi bateku makasiwiyang uwag gangkang uleng aleku makasiwiyang nika manang ka mana sampaka kasi ripapi to tulisaranaka aga kasi salakuro maka dia malaikat Abdul Aziz tengerangi gere watunna umuruta kurang lebih 15 tahun watwero tama ni umuru balega kamu sudah balik yasangi balega ilalana salangi ya nerko burani kurani malam yasangi mimpi basah masuni maninna tabi ito sinarek kumakundri napolin yasangi daracarepa nakani yasangi haid balega niya sanna nareko narate ni umuru balega nareko pugo kita salan madosani nawajikan ni 2 pape wajib ni di umasalang ni termasuk sempajal 5 watwe puasa ramalangi to balega iwajikan di bansana nangero Abdul Aziz watero balega no nangkanan kasi wattu matangaki lewu-lewu ri kamarata sementara baring-baring di kamar tengkelingay sa dan na ajena indo ta melo ta makamara waktu na tengkelingay sa dan na ajena indo ta tisang yaleta makadewe nerpunita si ka indo kumato moto iyewe nasuro karo mabalanca kipasai gangkan na materwi tak je matindro engkau langsung pura-pura tidur demi menghindari perintah orang tuamu pas nita ki indo ta nasa ki matindro Abdul Aziz de na jaji suro kindota gangkan na nerwatwe nabaci ki po Allah Ta'ala rigaw angkata maji matindro leseri parentana indo parentana tomatuamu coba bayangkan hadirin dimuliakan oleh Allah pandrita bato apa ahli ibadah luar biasa pak kasiwianna persoalan cek de bawang na je bawang matindro untuk leseri parentana indokna mataru ripapetoto tulisaranaka. Coba bayangkan hadirin dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Pak Bu kabar kita hari ini? Maga keadaanna anak-anak ta makukwangi. Makukwe pai tandri sapa ni anak-anak malam maklak de nagara-gara tematuanna. Betul? Maka iga kasih. Megalak da anak-anak lengi sorangi leto najama. Bahkan pagar minabaling nari ko yuli kita matuanna. Apalagi nari ko matanggangi mahapi. Wah. Ya season na. Di season na jampang mi. Naudzubillah. Bahkan makukwe pai ang kanana gara-gara tanah si pala, tanah si jagda, newe makarakara tomatuanna. Napatarungkong tomatuanna. Bahkan makukwe de na cete irita ki hapewe aki berita iwe ang kanana lemu mana hanyawana umpuno ito matuana naudzubillah melualindro kilori po Allah Ta'ala nerpi banding kang inangnya kisay pae ahli ibadah persoalan cek de na je matindro sampari papitoto tulisaranaka maga kira-kira matu toto na anak-anak taro yang ke pukul nangi bansani iwe
Kira-kira magar toto na reser mandiri na po Allah Ta'ala. Weh, mapata garing-garing. Mitolak daki mite kido-kido na tamakukwangi. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu nikmat terbesar surga na lino na rekoidi tomatoy punay kiritalay wija-wija soleh dan soleh. Gimana pa dia denduang? Ampitu irampir waya makada addibu auladakum qabala an wiladatikum. Ang kalalo ki pakyada wija-wijatta rilode na pa ijajeng wija-wijewi. Aga batuan ni riwaya makada idi matoto tomatoy na puli. Tapakyada jolo aleta na napatapakyada anata. Ampito na rekomelo ibot titawe si di pasan na tomate makadaya na aja masu bola araf-arafangam mo tu si tongan niya kalima tanya kalima biasa migalak da makna na tampu termasuk makna na makadaya na araf-arafangam mo tu batuangan na ada pamigit toba mo na melo na tu ma bene melo ko tu malakay ana araf-arafangam mo na batuan na guru ko melo ko tu hubenan ana tawe guru biasanya manca jambo guru biasanya manca jindo nasuruh ki mak guru addibu auladakum pakai dam iman aja lemu. Ini yang pertama. Yang kedua termasuk itu serekomangi ang taki mamalakang itu atalu amalakang yang kena pak guru kita pandritata na pak guru kita nabita termasuk diantaranya narekong tatau yering idal dari Allah Ta'ala narapi tampuna 120 sona karena umur 4 bulan itu ketika ada orang yang hamil 120 hari, maka pada waktu itu ruh isapungangi nyawani di rupa tauih pada umur 120 hari. Amalan yang bisa dikerjakan, narekonarat ini 120 sona tampuna makunriye, tasure mak jenne, makunriye tasure itu mak jenne buranewe, nenapang teki bacangangi surah Yusuf sibawa surah Maryam. Maka di guru tak ninggi mamalakangi, nareko burani anak namatu, mancajiwi anak burane magaretta nama kanja ampe kidona. Nareko makunrei mancajiwi anak dara macanti nama lebih ampe kidona malebbi bate nama berekada. Yang pertama. Yang kedua, nareko mesuniro nanaero usahakan lalui sak dapam mulan ning kelinga sak dan ambokna rigo angkana bangi wiye anak iwi. Maka dia guruta namo ang katopandrita riwatwero namo ang kaustas namo ang kaimang nariwatu jajan nero nanayro aja nero ustas eta suruh bangi mi aja nero pandrita we neki ambok na toha suruh bangi magmi nareko ambok na mo bangi ro nanayro insyaallah itu nanay mancaji anak maturu lor itu dia pajajan. Kemudian selanjutnya maka itu guruta nareko jajia ku anak-anak ang kalalo ki pasimulangi batenna indokna sibaw batenna anak ipasimulangi batenna. Betuan ada isuruh ki narekong anak jaji indokna tatarui yesek narota. Ninapa tabacangi solawat. Ipasimulangi batinang to makada tabacangi syahada. Baja sangat na molopo wijata namo tega mondro iris seto keadaan anak. Nareko malasi anak ta insyaallah tasat tinggi di indokna. Ipasimulangi batinna. Kemudian selanjutnya termasuk toy isunaka ki untuk mentahnik anak-anak baru jaji isunakan untuk itahnik isang itahnik pak bu ripacommikan ni anu macam ning waktu na nabita napacommikan isang karoma nasaba angka sanusanuran ni rogagero angka pareludan na tampu nasaba ko kampota inulle majarak untuk karoma ikia makoke migatone je karoma ki kampota di nasaba megala na to mindre tanah maraje narekode pala gaga karoma namo ottimi namo golla challami tapacommi kang icedde rililana anak taro ninappa tabacanya solawat tania kang makada puang baje sangadie nulle mak bicara anak kuro tapapade lilana Nabi Muhammad de gaga werkada namasu narkotania werkada macam ni puang tapapada ka lilana anakku pada lilana Muhammad de gaga werekada napo narkotanya werekada makanya insyaallah itu anak tak narkomolopoy wat di mancaji to pandrita minimal makanja ampe kedona napiro bicu na naero bahkan letu maraja Bapak Ibu sekalian ang kadua malang na padaki andre guruta
tabacangi capana surah At-Taubah ayat ke-200. Tungke matindri wijata takarawai arona. Yarega takarawai serretna nenapa tabacanga capana surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Al-Imran ya. Al-Imran ya. Surah Al-Imran ayat 200. Ya. Capana surah At-Taubah ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Al-Imran. Capana surah Al-Imran ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bisa dibacakan 7 atau 9 kali takarawai arona nakta si bawa seretna. Ya. Nenapa tatutu na sabak salawa. Narekomandan nunga kidi tomatuanna terutama indok na pak tabacang wani wijatay insyaallah itu na narkomalopoy wedding mancaji to panrita. Termasuk itu Bu, Pak, nareko angka nana dia namelo podang ngada. Ya, lainnya podang ngeleto na jama tabacangi. Insyaallah barakah ne capana surah Al-Imran malam mengkiling ada wijatar. Termasuk itu Pak, nareko kabineta ceto mengkiling ada. Lainnya podang ngeleto na jama. Asal migato tu makukuing lebih nengkelingi adana pengajiannya daripada adana lakin lah. Maka tasadi Pak. Tapi tergantung ya. Lebih nengkelingi adana destina daripada adana lakin lah. Ni. Tapi itu gagak kue. Ni. Komiro kampung mabilewi. Namo kumaye. Tabacangi capana Al-Imran, insyaallah malam mengkiling ada benita. Itu sidi Bu. Narekong katolak kita lewat kutun nama palau ya. Tuli jama-jama salamina jama tabacangat tui capana surah Al-Imran. Insyaallah matuju itu. Nareko pada padai. Nah, ini nasi bacangan. Nekia tata aja ngimatindro. Aja matanggang pasat kita bacanya roga dewro maka di matue Masandro Folevege si binikwe Masandro Folevege si laki kue insyaallah Pak berusaha mi Allah taala patentui ya sangi amalan hadirin jamaah pengajian yang kiri pakalap binir masir Allah taala nulir Pak gangkani Pak Iwan nih karena saya dapat kabar mau pembagian zakat ya napasak anangnya panitia 5 menit sebelum masuk waktu isya ya. Narekongka cocokna bicara ku Bapak Ibu sekalian itu murni dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan labai ritimun na tomak bicarai. Narekongka Pak Bu ada daku tak pasalah de nasi turu de nasi tinaja si bawa tita tabe tak dampang kak maraja. Apalagi saya di Sidrap ini Pak Bu masih pendatang baru ya. Saya orang baru di Sidrap. Jadi napak itu sih untuk kapan? Pagang kan bicarata mamagi-magi yang kaya labokot tamawari salama kirilino lebih famati resramandrina po Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.